ono chiskuru wa iga Kenya uniform tebe lazima nako mubwikana chinze n'iki nyinge sana ensebu na Singapore ensebu na Thailand ogende ensebu na Malaysia, Indonesia ogende ensebu na Saudi Arabia. Yes, nsecho uniform teli lazima yani uniform inatumika kama tamaduni fulani tu wanafunzi wanakaa kiraia. So ababunge bagosere iringa Kenya na vera chikogenda umutindo iyo onye bono serikali wetire wizara yegisemi teliko kuwajibika bune bwenerete na kwana kinganko nkokea ni umusigo wa kurwa saba iboli asogwa kana chibesi nyinge sana ucyase uniform nendo chimba cyandege tukwa kana school fees na ne bintu binde binge. Sijui maoni yako ni yepi msikilizaji. Nilikuwa nimekuuliza hilo swali hapo awali, lakini sijui mchango wako ni upi. Unaweza nabogo nchuteli tu asejita yakando chega igambwata inye choka. Alafu tuingie magazetini msikilizaji. 0706181822 na 0796988630. Topasa kukumia KCB ngo komanyande baadaye kera ningenderete kokora consultation hapa nijue mambo iko namna gani. Kera back to school ipo revisha bado ingali inaendelea nintagete naye umanyeto ubuye nyumba nintagete ubuye 500,000 nintagetonyo lechinjire chingie chukwa kana school fees utangana kubeka chiraini delay tayo na kadhalika. Yonsi ka standby nikirudi na kuja kukufahamisha, manake niko hapa mpaka mida ya saa 4. So usiwe na wasiwasi, atindagete usukara ni radio yao, lakini asema wana chisimibere isatu igankora abwata kerengera kyongerekere nkayo mugusi. Hello KCFM adenere nkayo mugusi omunyagerogo ogwa no musongo mwamongo inokolere mburiye gasala manyinga tonya likotokita nyoteyo bo machoga chaje manyinga tonya liko gaki ameenda wapi bana? Tongue twister fulani maridadi, lakini ameondoka design fulani sikutarajia mimi. Hello ekatemo ine Rokisi FM ya kana na kitu mondo tatwa kwa kana kitu nikiko bana na bagwari kweli kabisa. Mwalimu Samson Obuya sasa network ya italibu ya halo na network ya inasumbua sana mwalimu Samson Obuya. Ngwere buyana Okay ngakibuga kirabu akiri nyamukanya aliga tena ndere na sawa tuwajeire ndo kwa watu mwalimu Samson Obuya aliga jamani nasumbua sana, pole mwalimu. Hello KCFM halo yakolo Felix boda karabana huko gura Felix boda kurukero kabu to tegera de boss stage ga ngora no ngudi ngagetenjera urukero kurwota maade gotira. Okay ngora gaki asante sana ngoraiga. Hello kaingia mitini huyo. CFM hello kiongozi wakiete se ndo sitwaboke mbara ndo bana bwake mukirega yebo masaga yebo tate na ke bora bora tukabirega baka Kenya more mpakani abo no tere ku mano pasa no tere no badia warongore ndo gono iwe warai necha tena igunga yarure serikali me teno ene ndo gase tena ne gase ta ule serikali me use mborojo tu ono erisika era nese erisika kama bora vile kile ndo gase tena kile serikali no mano pasa ro hali samiruka. Okay mandi ngienda tu no bra. Okay asante sana jamani. KCFM hello KCFM nere nkayo mugusiye wagure Kenyambi munapo Kenyambi ya Nyamira ga Nyamira ga aya ngakiogorokwa oyo nta udimogake mpesa kuru Kenyambi kia Daudi mugake mpesa namba ya mpesa ngokwa aya nyebeke ga buna bonkonyerera abokonyerera nyebeke abu abu vera aye Daudi mugaka mpesa amangana yua serikali ya kuona tena maya tige mbaro kiateke tiga ya teke geko bakebe
Igo mbuya man. Asante sana. Shukran sana jamani, na kwa tam tena zaidi. Nichukue nyingine hapa. Hello. Ayo Munyakerogo. Ye. Wakire buya. Buya mono sana. Ego atakire county ya Magenje. Ye. Kora atware kinga kikisa ine na bukonda ngeri omwamba moronya. Amachiko na linko ragerera. Ye. Ugisiyankimo gumobono onde kegeraho ndisyo mwalimu moronyo yende. Ndio. Kawaida na bongo tegerereta. Erebuya. Bomacho gebora buneri. Ye. Digo taluma tenga reti ana koruko bako no foto kabuta. Echiai. Bye. Asante sana omwamba moronya. Amachiko na liliko leto bosiateba. Korengana nere. Nkayo mugusi hello. Hey. Wakire buya. Ndio. Aha. All right. One time. Takuwa inakuja, usiwe na wasiwasi. Kisii FM hello. Bwakire buya kigima. Karibu sana Senator. Akanyerere. Kanyerere kwa umbali rende kero muntago soka na bako beka nona kachamba kayo sekago tikande. Ya manya koranga kiritu koliko genda bono rende nje extend my regards kuchia se director rende otema. Ndio. Akamanua di mai diskabere te pamoja na brekedia. Yeye amedunda ndani tayari. Nashukuru bwana. Asante. Akuruko Senator Peter Mochoge all the way from Menyingwa. Mambo mazuri tena zaidi. Sasa hivi sina la ziada msikilizaji, ila tu kukufahamisha kwamba Chevdoge Cameron Getato na isata sensemo ya wono mambia achinza chi Afrika ya mocha. Tupate kitambulisho tuingie magazetini. Eje nenka yomugusi CFM Emerongo kiandana nye enutayemo The number one station. Enere station yule gene asokosenia gukomanya nabo igogo kubokya nabono bangire gukomanya ayamurekeye na kwiwa chingunono asama gazeti yiri tukulia lero ikinige kosi tuwokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier Tonyegera nonyene inche ya momotegereri Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka jinse jisiko bunakoretu asore na Kisii FM.
Safi kabisa msikilizaji, japo dakika 3 na isano na evidence ya vono mambi, naomba samahani sana kwa kukuweka sana msikilizaji. Unajua pia Kwamba msamaha. No, Mike iko sawa. Muhimu sana. Lazima nimuombe. Unajua msikilizaji ndio mdosi wetu. Of course. Nero mkuu. So weka tu mubekire yake, uikatosabu kwa vera singe njomanye sometimes. Aiga si studio bindara wakanya rabia chile buna tutabangete. Alafu inabidi fundi wa mitambo arekebishe, alafu inakuwa mambo mazuri tena zaidi. Chabuto kule kamera nge 3 na isano na isato ense ya bono mabejinza ni Afrika ya mochena buna botambe. Ikenege kosi kyomo rulimu mincholi mijamani nche buna botambe nguru kwa du omo Nyakero na inche muna botambo mwachomo tikali konkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Good morning. Good morning to you, sir. There's sometimes factory settings. So mete kwa factory settings. Fiche ingo nyarora sesimi. Inaende kuikobe kiafu sana. Ngora konya bari utara reset. Ngora onyule kila kike tuwaterekele. Ngonyule. Ngokule ruole gaki. Goko bateke. Goko bateke. Bas. Kugojie rudi. Na watu ile live waso mtandao Facebook. Na watu ile live waso mtandao Facebook kabisa. Ngoma nyiwenga na YouTube na watu ile live. Okay. So yuko tobuatia Kisi FM Digital. Tuko pale live kabisa. TV jumo jigo toleta reda bo. Ando bate tora barabusa. By the way tore brown. Fado de que tu vai te comer, Lakini mbara mbakora tugindi ndo nakamusa kaka. Aquí. Y tú vienes con tu vago. Gaki, tuawe kukanda ke, tuagindi kukaki, tuginda gindi kakamusa kake. No le cano vía yo. You know, like anyway, we are not sad. We want to make sure that our listeners, our followers, go to Ikerabale Kurasi platform. Kweli kabisa bana. Sasa itunomu ya Chinga kichonsi. Ne chinga kichonsi nya sasa itunomu ya. Era nomu ya kale na kale. Wancheni bwa yo no bwo gukomera. Maberaye na mange. Nara tuikirie mambi ya bono. Nabotokote ngabona botambe tigatuagate. Elietali ya ne elimo igakuru kwa Nyasaye. Tigatigale ko Nyasaye. Kweli kabisa tuzame? Ndiyo. Kweli kabisa. Njabona botambo bwa jomo tere kwa ni bwa gazeti ya Taifa Leo. Taifa Leo gere itariki 24 keronkoligere ligai gachumutinyukane asomwa ko yo 2026 litkoneli ya Ijumaa ego sofurahi day. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mjauni na Mungu ananikitendo. Kuna SMS mingi hapa imenichanganya mwadao tayanga atobesete. Ya tobo ese de. Oda ile tobesete hivi. Iko tu eita. Chaka mwenye hiyo ada. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mjauni na Mungu ananikitendo. Kwa gazeti ya The Daily Nation. Kweli kabisa. Chitarikire ngechi mberongevere na inyache mutinyuka no mwaka 2026. Ndiyo. Litukorikoro kunga Friday. Ego sofurahi day. Tokotebanga oyo koigosa. Tigaigose. Kioyo koigoswa. Ere tigaigoswe. Kwa niko nini? Ni mapenzi ya kila mtu. Nakwambia bana. Fanya vile unataka. Friday ni Friday. Ni kweli kabisa. Tukoli yenge lakini wata mangana mange sana. Hata. Mange. Nakwambia. Anyway. Bwana, kwa heshima na utaratibu wa aina yake tupatie headline. Lake Mountain Big Reset for 2027. Lake Mountain Big Reset for 2027. Hiyo ni kweli kabisa. Kinekena. Chisabu bono gachia chakire koroleka ninchira gete kubwatekana ninchira chikura chabire chigo akwa kurwa sensemo ya Lake na Luo Nyanza na boige nsemo ya Mount Kenya. Ndio. In fact, so far bono iga kurwa se register ya IEBC ya 2022. Ndio. Nyanza igebwate 2 million voters na Mount Kenya ibwate 5 million voters. Asere project
ambe nga Kurunyanza umunyango nyarebe bono igo beturubanenyegenderete kwene kiwasi siasa haijulikani vizuri Nyanza itenda wapi na Mount Kenya. Una Kurunyanza bono gesa Raila Odinga asiri obugima bwaye umonyogiro obeire sana konyora none kingpin tera digitali gendo kire raisi kira bagendo kire raisi no mochando beiro monene. That's why bono esabu iko na gwako nga obochori bo 2027 mbobe unique sana, very unique. Takuwa very unique election. Kweli kabisa. Mugano wigwata banga yule mugano wigora sepeji akaniweka sepeji katana se gazeti ya The Daily Nation. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, vyama vya kamua wawaniaji. Vyama vya kamua wawaniaji na aspirants. Yes. Osakocha kaneke makia UDA keraba akora omusangirikano bwango iga igo basangire kibesa chikuru kwa 30 million Kenyan shillings cross aspirants bonzi bali bakita zo mukutano State House. Boneke amakirigia DCP kia Rigathi Gachagua na kero kiabwatirie umutindo iyo ebagotebanga igo batagete aspirants baru kibese chuma dengo so up to 50,000 konengana nekere no koroka ni tu interest. Yes, no konengana nekere gukerio kuriya. So inki kibese kibago kisabira yani naliyo monta korekana kwa serious na benganga ki ekero mugo chaka no neke umbegete nabo murachake inwe bali more bioneers nabo mugo chaka free commitment fee lakini bona oyo uja go join later go igumolenga registration fee na mambo kama hayo yani kuoro kinga kiore serious yangana. Yes. Elinde tebanga ki neke gwanda kego irase kero muntu. So oroboti onda rwa gukwanera gaiga igoruwera irasenchira yobwagare ase epichi ya kabire gazeti ya Taifa Leo. Wano imno kunyo kuwana in fact igora sepeji ya gatano no gatata se gazeti yega ya The Daily Nation na se gatebekananga how parties have turned aspirants into cash cows. Bwana umugano nora iga sepeji ya kabire Ronald Mayaka Brigadier asibone ko tebekana babunge imeyense ya Kenya. Yes. Bachakire korengereria nga kibara chinjiri chiko na kero kende kurusi chi uniform ase school cha Kenya. Esababu nererie waziri w'egisemi Mosike Julius Ogamba agenda sebunge ekamobere gasingo ngusana kwerenderia mabori kurwasa babunge bona babunge go bachikire serikali wetere wizara y'egisemi onye bona muri go kigokonya abayiboli go kea ni umusigo yo ngagisukuru ma etegikale ko ni uniform wetera abanyabiasara gete ngabone uniform ekuguru onye ne uniform ekuguru 500 esukuru ga ko ni ilibu. Yes. Onye ekuguru elibu esukuru ko ni 2000. Yani is like almost double the price. Bona batabire ngonye serikali tiri chikurigie mbinu yo konya bayiboli yo musigo yo basi igo bakorusia chi uniform Kenya bugati umutindo Singapore ensebuna Saudi Arabia ensebuna Indonesia mondoka ndike lazime buno igweto kubeke uniform na benga ni tamaduni gete yesukuru. Okay ebenga Musio University mate university ko banafunzi ningo moro kiningo divilero yo modraro gwakora ebe buna Musio College Musio University bro whatever direction itraje yo teko bando ngitiko mwaziri ari arosia policy boronge kugaida that is ekugaida ngana kichi uniform cyo kole ndo chenga ababunge I think noko kosereri bari kurukia serikali elinde pull up socks chaye emanyenga ki abantu kero keno yesu school chikorosi deal asingi chokoro yoko umisa bayiboli ni uniform ebinte bibitichwe myanye yonse yetichwe. Correct. So waziri w'egisemi ga Kenya Mosike Julius Ogamba kazi kwako. Peji ya kabira sega seti ya The Daily Nation numanye tomo teli kuru kunga Kai Kilonzo. Namjua sana. Anajulikana kwa wimbo upi? Wakizalendo vile. Legotera ngora legotera. Wataka kufanya nini Kenya? Kenya nchi yangu. Yes. Ewe Kenya baba yangu. Ndiyo hiyo sasa. Ewe Kenya mama yangu. Tunakujua wewe. Waja milele. Alafu ukunda kama tenga arambe motomoto. Ni nyimbo nzuri tu za kizalendo. Bona kweka bako tebanga Kai Kilonzo the Benga legend who refuses to fade away. Yani no nyema gajo kuku aye miake menge. Yamatera yega kuna kubuki kunebi goli no nyene bitarengo rekera rengo koroba teli. Bana. Kiagara ye message
irasa matera ye especially amatera yogo kwana igoro ya bwense ya Kenya maendeleo hivi nonya kuruega gusi ntugate legend mwalimu journalist sababu chingera bugati nyinge chikubigwa mpaka bono njiri kwa era bwansu message iri bade bintu biribiria mbiro bado Kai Kilonzo alikuwa anatokea pale sehemu ya Ukambani ndio mugano noleke gasepe chakatungana ki mo ngwano yomo ukabiri mwanajeshi ga Kenya lakini akagenda akanyorobwatrani wa sesegeli gatiensi ya Russia na Ukraine asego tabekana bono familia yaye kumitinga mbu yale osengi kegendrete kiagera the last time ujumba abwato kete kuchia se familia yaye kwetera somo tandao Facebook gatebetenga siku zuri bwana aige bintu nebikongu kazi ipo mugano weto very touching ngwakwa no mugano korwa se nganga kibono mangana yechikuraga ndete go chinche sorgongo rwa Luo Nyanza pamoja na Mount Kenya roboti runorora sepechi ya kabire gaige gazeti ya Taifa Leo robono roboti ndole gaiga igoro yenya gitari ekorukwa ishiara level 4 egotoka Embu enya gitari yenya ne rwalite karati abantu barime Yere what? The hospital itself is a ICU by the way. It is admitted. You're admitted na ndivyo ni ICU. Tata. Yakitali yere admitted. Iye gutwa yani abarwere ko bari mbure kunye iye ko binyi kurugoro tata yani muchando monene na ende nyagitali ya serikali imagine. Nganchere mbwata ni mugano ra sepiki komye sega city gotebanga public hospitals in intense care as SHA debt surpasses 8 billion. Roboti runorwa control budget. Muswati Margaret Nyakango. No tata chinyagitali SHA itaraka na chibese bono igama deni yikire 8 billion shillings. Chinyagitali chinyinge. Mate ndongero muraige tata betenga in the next 6 months shango kwa mere. Tebari kati gashagwa na kwana ngaki akatebanga miezi 6 erebosio ganyasha ateyo. Nero kwanete. Ege ntaminete ntokumanya. Magano no igoraiga ase ngana kichi county ao chi godai sha actually million chechibese omugano ibuno ko yokwana na ora sepechi ya kane asebono control budget atebirenga ebintu bichiko gende genje then sha eye nguchire konyoro muchando monene chinya gitari njinge ndi chiki katholiki chitara akanu more than 5 billion imagine yet you expect chigandere ku services sasa njire kwendete kuchia 7 shida babu kubwa iko shida kubwa shida kubwa sana inki gavana nyalipo bakobura nina ade ndwale yalipo taso gatie tukibona tebe kojegera mo tebe tinga njoba jete you are not my boss na ije kubwato gade vitu bya kiaga lakini yoma ete ndwale gate bye bunge iga te bunge nga health care in Nyamira has collapsed na bate babo ase bunge yalipo tamo tebe tiagende ground akarune mebwekano yechi county chinde urabona Bungoma nechi county chinde ingana kia mangana yobo chenu arolekanire kole mara lakini ndo muziki yalipo tamo tebe tinga duale nju ground so is he saying inga duale gakwa letege data manyeti okay tigana rera maga kia sama skadi manene omukaba na bwe county Nyamira musikenya libo ekara chita se bunge yesene tena sabeteli bagango igule bwake na heta kairana sitara irana kubwatereria memanye go jimenga na chita kairana kiangu buli wa ngamba buli getarenga bit crucial ase gikarokeria public accounts committee agate unangi gwete tindi buya mwa ko nganjera ndari yo munyagitari maja goja kachuangia modete bono kachuangia modete ngabali bamuire nyagitari ali embarabarali kiato kulili mondo igorre ne akia igwete mwana ko muira ali gere nga yaya so naro chikurutira duale chinsase narutete chinsase by the way kinande nkarole senator ya Nyamira Okongo Mogeni na indo kugigerie governor nga isindo buyora nyare kugigerie minister because indere gasia yao kora obo jenumbo kwamete Nyamira ngogoroba zaidi gatene senator ngagia David amangana dwara kwani na yake umujano noro bona so bono tumwamini nani a governor is the CEO of the county a senator is the oversight no mo waziri lero tenerto mocheni wa Kenya hoteli ya wabunge hoteli epe ya tano katatu ngakitata UDA ya chitamo na ODM ndio bakarosialia gento ikurukunga a committee obo amo yabatemba gochikuri ringana kibara rosi obo mo
usio wachoria bana nebo gocha lakini gento kire kiare tetese gesega so mukutano isana kore kana nomugano yo gente ke ba te banga political zoning Nye zoni geta sengenjere ngome ya kiama gete ngangeta chabo no you know walipinga sana Mojando bado noro. Mojando noro. And as we approaching 2027, expect mojando monne weta. Actually mojando noro mne wate. Mojando noro. A big problem. Itakuwa nzito. A very big problem. Asipiche katika gazeti ya Taifa Leo watu robotinga kiwono umurai weke makia Wiper, Moroke Steven Kalonzo Musyoka, asabire abantu borogongo ruwaye. Ile ngome yake kabisa akimba muyelia. Ikekere na bwate experience ya siasa ne naro chenga nabasa ko chikochoro kurukie bendera yobo mu bwo kwamiriria serikali so basabira abantu baye especially ba ukambani tafadhali wasimame na yeye iwe peje 12 na kiko tebagega ngana kimonta so rere company ya Safaricom okwanyundu usimonu pigoranje agisuka busio okwanyundu usimonu pi azo tumeke ndogero kunga zuri AI chatbot yani artificial intelligence entongera okubulia maboli yako irandira kitari monto limaga ya computer brigadier kwanako interact na AI not so much ako kolenjere gasyo kubisala artificial intelligence yes artificial intelligence nime interact nayo it is very funny bakonyaroka nga akili unde ni akili unde ile ikiagera imeundwa tu imeundwa kutokana na binadamu it is artificial ile it is not natural so the modoche the code actually igata yedego kware gora natural hata yetakuwa no muntu moja kwa moja kiagere gentekera bira benke understand your problem indiyo wedera I've been a victim of such yes I never got the punata gete biding ake squeeze na ndo anyway no ikano kana no muntu lakini nende repetition yes igento yako iragenda siki gambiro ngentuki wono mai the customer care teri goikereka yes egero gwagezi mikwa bekeru muziki go gwangwani muziki woga baka kwebo mojando gerete wagete so sijui Safaricom itafanyeje no watashughulikia kwa sababu unajua I think a response ya bogera ba coding na birengere bago chibasangereria so watajitetea mahakamani kwanza wakikubali kufanya marekebisho ni sawa ni ndo chega igebi cha CEO ya Safaricom afisa mkuu mtendaji wa Safaricom Ndegwa nani Peter Ndewa yule Safaricom PLC Peter Ndewa unamkumbuka akina Michael Joseph unamkumbuka Bob Colmo mwenda zake yule lakini Bob Colmo used to be very unique I'm telling you he used to be very very unique roboti ruaction na orora sepeche katika gazeti ya Taifa Leo my brother Dudu sima Kenya na lega igo bunita record yugo simekemete hata 23,326 trees in 24 hours bwana masaa 24 gosimekemete chiribwe 23 tata in 24 hours that is I don't know tigo so ira getabu kia Guinness World aquí ko bone tabu kita ko joro majoko ba marieta iboronge no ya bugata kiri yo majoko kai ndigagi eke kurukunga Guinness World Records Guinness World Records medine menge umuntu konyo bwa yari gosimeka bona Mondo mungwano yako rukunga Hillary Kiplagat Kibiwot konyo muntu bwate record yiyo akurwa sense aralia igando chaba kwanaga Canada oyiyo begete record inde ya 2021 yugo simekemete 23,060 trees in 24 hours bwana umugano gwa kwana igoro yoko engusana no negenda tekati kemagia UDA na ODM no rora sepechi ya Canada the same time ndoche gaiga sepechi ya gatano ya gazeti ya Taifa Leo ne bwato roboti ngakibono ekegambero yancherete umubero yomo oyo tindigetwe bobisime ye county ya Homa Bay gotindo kurwali morioka tigandigire liga igabo siongo nsuke bosio kabise kiagera ndoche bintu bitangasira ne biasare binga my brother Dudus peji ziko hapa bana zimeangazia mambo na biashara sana nyingitali kwa na by the way
eyire ya ICU mara kende kionsi getari gokora Ishiara yo Ishiara hospital imiangaziwa hapa muganora sepe enyagitari endwaire. I'm telling you ngibona igukuru ibena iyo ne musano nero na igweta ba esege nero menyi baibe no na unaje bakwimurunganisa wikabegerera mo bakwegerera bakatema kwegerera mo MC obo kolengana ni jimbunda kurudira no mugabana we county ya Kisii. You know, umugabana na RCO ye county. So but I think umugabana no mo MCA bonsi bagwagiru chikura. So neta kere basikane sane kero mo MCA kasi no gukora oversight korosia machiko na ko make sure budget ya beire nega si executive no ko implement ebintu bigoti kurwa se county assembly. Maganole gaiga CPG 25 na kabere echoes of a family in Trans Nzoia has lost both father and son in similar police raids. Mungi na gete gaiga ndo chakorera sana nga iga asiriti mugako era ndio osiri umwana oye asa maboko y'abanyanyimbo. You know, it's a sad story ile gaiga. Sijui kama una lote kigera ndo chegaiga into bitangasira nebingi okay umugana nolege gasamagana business ora iwense ya Uganda akorokunga Yoweri Kaguta Museveni ndio igo ahorokirie gaigo mukio yebwo gotema koranga na kibaranyare ko invest nabarayibande ko sensemo ya Afrika ya mocha ase yani kurulipa ko cha investors go cha kiyo nchoria burakonye chinse chiabo iwondo chega igase bicheye bale kwengeje mungwana kurukunga Dangote Aliko Dangote arguably the richest man in Africa right now anatokea Nigeria anatokea pale Nigeria ni mtu ni tajiri wa kupindukia kwa sense ya Tanzania numugandura sepeje 30 kwa sense ya Tanzania abantu igego roboti gorogote banga abantu 153 nabo basiretie magimabo kubwatekana ne kisegi kiri chia tegete imeyense not even kisegi but ne kubwatekana na machibu aliyo bocholi abantu 153 nabo bagatekana basiretie magimabo imense ya Tanzania kubwatekana na roboti so atujui hali itakuwaje na Popo Leo 14th na kulete taro ya yeso ngoro wa Afrika sagi kiretia barayi bali chi dictator sijui kama una lolote abo kumisana katika gazeti yega ndake tenso me headline ye I weko yegu community one day 6 men and the life women live every day ekikunkere kiachire squeezy musubati okonyora tabuati monto mo kusimusani yomo usitabuati musacho mo in a day kolengana numugano yoga iko muntu nabago akohando 6 men ndio either with the WhatsApp usego chat na barabo differently biasara bigande teskane byo kumia pata simu hapa inanichanganya kidogo but haina shida roti ndole gaiga nabo igongana kibasubati ba bona kuligelia bona kibasubati ba gutumbeka technology asenchira yo kwegenderelia na gokorobo nchodi bwabo ase chinchira ao ndo cheba mulekerete gali tukulia rera se pull out ya DN2 litskolela Friday ndio okay oyo wajanda dudu skara mutigake bona igando chipo igo chigo sonje mulekere gaiga being a Friday metasinale bona abantu bako barache bagende sometimes weekend inafaa kuwa ya tulia pale ukiwa na nafasi yenda saa kwembeo kweli manyanga kizege rete romupira create time for yourself meditate ni kweli kabisa piga msasa wiki ilikuwa vipi tibenso ngwate kende yaserugicho soli nabakosolia gabagoteba na Manchester City ya itanganirite timu ya Arsenal asemesa na mambo kama hayo so nafikiri tuingie kwa dondo raka upesi
Tunaingia Pamburi Mombasa. Bamburi Mombasa. Tuingie Pamburi Mombasa. Bamburi naijua sana. Pale Mombasani. Ndio wanatengeneza ile saruji ile. Saruji. So Pamburi Mombasa, musacho yomona ali people kumbe nabwate mpango wa kando. Pale ufukweni. Pamburi. Pambuli pale. Wahano alitukele mwasokile kuruka, egera bachikumirana na mpango wa kando. Kera sokile, uyu mpango wake wa kando, alikuwa ni mama mnene. Kwa kimo. Omonto monetu. Yes. Wano akagenda buya bakaumirana. Materials kwa yalichia umuiruse, kero botongi bawakolekana. Wano bakaumirana, ekera baumirana, bataracha kemerobili yabona yalengekera ilikuwa wajistareshe kule ufukweni na mambo kama hayo. Wano bataracha aka all of a sudden musacho yachikuligereria rore mukayo gocha kurwa aliare. Kerama rore mukaye kwa mbali agachigwa hake sabu na asigete mukaye sana. Nkinda kole mbaka umukungu olia tamanyanga huyo ni mpango wa kando. Mukaye? Mukaye tamanya pi. Umaeta agatebia musubati uyo iga. Hakia kene pi wanta getonse. Na yora nkonye. Ayenta getoko operate asikedi yonsinta geteko kora. Elinde ngoroki. Maboli nigira nilipanda. Ngoroki wewe funga indeed. Wewe si mpango wa kando. Hatuna uhusiano wowote. Yes. Lakini walikuwa katika hali fulani. So ilikuwa wa change all of a sudden. Factory setting. Bana. What happened ni ile umusubati ulia nagotebi no mulito lenge. Igabidi umongwana ulia amotebinga ayogo pretend igorwarete pi. Inchembe buna no musamali umuyana akonyolire ndagete gukominyo ginya gitari koranje. Egiagera konya gwamagagire. Kumagakore bono nitete kugokonya. Tata akainda India, akabeka mogongo, agatema kwayana. Koranagi. Akainda India, I'm telling you. Wana koba hukumbera na mukaya kumbulinga kaingi. Hapana, nilikuwa napita hapa. Ibata huyu mwanamke karibu akufe, wacha nimkimbishe hospitali. Tafadhali, mimi nilikuwa pita zangu. Na amonya ulilega iga hali yake mbaya sana. Agiti yambo musamaria tikamba yo musamaria akimokonye. Tingo kubwate sindio kwa era irujiguru. Tikaye nteme. Tikantema ikegera na bero roboti ro adakuli kuntoli katwenzi kaendelia ngaya kore kogenda. Ngaya sana ari ikabono nugo ikaiga munogo moikia mutikira bajigitari. Ndagete kumutikira bajigitari nayo kuno nyenge to kwale kwiguru abuya. So that tuende. Bana. Akagukwana ujiboino. Olie kerage na boino. Bagaseka bagatikira kamotetika kenda suga. Kwa ngonyire. Aba duragire. Yega dada. Akiwano kora mazoezi kuranje. Konyera agure roeje. Yorara ko konyo muruire ngwirani. Lakini you know that deal worked. That trick worked. Omonte was very creative. Very very creative. Na no mwango sana kolengere. Lakini hata wale rate ya hiyo process hivi is very high. A process ya ene ngongo. Ngongo sana ere bwango. Ajele ko yetera ichora. Okorora ne nya. Na kiruzi kirazo. Ya kiruzi kirazo abugoronya. Akuna. Virus dirazo abo. Ere buya kabisa. Akaetio muliro. Baadaye buna bakumira na mukaye na mukayo ko congratulate ko motenga. Nana kumanyanga na bubate ko. Nana ko mose nkoro yaona bere gatata ngakwa ko tura mabira. Ngaya na hasinyu bono ngaki. Bugima kokonyo bugima ne tutiege. Kinda mutige. Mukusubati uri goikangi njora so bugima bwae. Musubati uri metera bakwa bwari bono ngiri yage najigwaka buya mono nakonye. Musubati orere?
oja kuimukigwa agakomparate sana agakomparate waga kiege agakomparate sana ina vya motete ngaye tigatora tigira aba ibintu bine to explain later bana acha tumalize funny. Tumalize. That's funny. Yeah, Friday now. Yeah. That's what they laughing. Yeah, they could check out. Yeah. Haina wasiwasi. Haina anything difficult hapo. Ndio tukole. Man must survive. Kweli kabisa. Kiri akabenga ngo sana. Weze contact go zegi. Kiliunde. Magaga. Agi. Magaga siaye. Yana tige ngore yake no mara 100. Agi. Gogo ara kuliga morake kuliga mora. Ngojo burwaire. Kora jali vite kurumo numbia. Tumalize story bana. Yole gazeti ya Taifa Leo wewe mwenye yomo naenda manga sinjira yobo ikara. Gazeti ya The Daily Nation ni